هوا المظلوم از گلکی کیف خوشم تا ایرو وقت خوش مر دیت هات بهبره ایرو هات نبیداری روجاوا جبو پسیارا بکن و از بیشتر وقت که گلکی میهمه ج سوریه جی لیهما ج باشور و روشهلات رجی دینا خود دنیا هر کسی قلا دماسکوس جی دکه و الشارع لیهما گرک ویجی گرک نیج بیرا کرنه 2014 هات بهداری گوا فرمان مرابو و مبجاوی خودی و تخصیص نکر اون رابون گوا داش کته هدری و یا فرمان مرابول ما ایزیا از وقت کچکا ایزی کرداتی پرکیف خوش نمیر ولوی درینه دیتشتی گره کی گرند دبینم ایجا مقاله سلاغا جیکر تدی ترکیه جی عالیه کی ده جهادی جا عالیه کی دنی دنه الشارع جی گشی دویژن برا کردات سلاغی خود دینن دوی قونی چه دبینی من سلاح خود دینن یا پیجی يعني والله تكي أولوية ونبي استقرار نبي آرامی نبي وبتهيبات دستوري ده دبيره وشي ده نممکنه اگر براستی وک حوالا جی گوتن اگر آشتی چه بود دموکراسی چه بود دنگ همو گلان هات بهیستن مافی همو گلا هات ناس کرن او دم ذاتن پیوستیج سلاح را نامینه اما لجیه که هینجی گلک تهدید داعش لسر آخامت چه دبن نها بری هفتیه که عمل لسر ریاحه سکی ورقه ایرشی حوالی مکرن سی حوالی ما شهید خستن حوالی ما اصایش دیره زوری همان دمه لرقه و تباهی باکور و جلاتی سوری هین تهدید داعشی هنه یعنی تنش بو و ما بین نممکنه نوک یا پجی نوک قصد هم سلاح دایمی اما اگر دوی ولاتی دا تباهی سوریه دا ما فی حمی گل هات دیتن هات ناس کرن پیوستی بچک شغلاندنه جی بچک راکرنه جی نامینه یعنی او لازمه اما اف تهدید اف به استقراریه کتی جیان کرن جی یعنی اولکاریه کت جواک خاطی دا بجهنه که و براستی راحت سر خادینه نسر بالی فاخا نممکنه کتی چک دینه ایکو ما دا پارزه ایکو ما اساس به دنیای دا ناس کرن و دا فهم کرن اف روش بو جبروه یعنی بگاوین پراتیک آویتنه را و دمه والا جبه دنیای دا از بارم نجی چی کسی کو عاشق سلاح و کشتنی تنه اما لجیه کو ایرش وری سر تجی گرگ تجی عاشق پاراستنا خوابه کو تخواب پاریزه یعنی لا ما وصل كريمه بفدرة يعني اتفاق ما هي كم سازي خويا سازيان حمشكين ببنيك سوريا ده نواند سازي ما لشكري نجي يعني سازي لشكري ما او ذكر ام تقارن امجي بمشاكي ارتيشا سوري وسر اساسي كم كان بن هريم خوش بباريزين تبعي سوري بباريزين وهربتن هي خوش بباريزين دي او يعني دفي مرحله وشنده وقبل اتفاقك نظر مدى اتفاقك مشاكل بيكوري وشاغيت بيبستي بالداين سلاح نامينه جبركو يعني امجد بشكل هي زي كده هم ماستر ومهرم اخوش بيكفا بباريزين نتنا قصد بهرم بباريزين جبروشن ده جرك هي سوري جيش كي بهرم بباريزين غير قصد وانا بوجهي كي داينستاندنه بحكومه المركزيه سوريا نشتكي مش حركه سيد خازن كو بشكري به بكن به بواجهه بكن بروسه بكن و سر اساسي كو امبيجن سوريا كنه ورا افاكرن تدا حركه جديده بقري يجبك تجربه رينه تكرار كرن كرد دروانين هيشتن بيكاتين ديتر دروانين هيشتن بحث الدورزيا دك بحث الدورزيا انا وبحث يزيديا كر علوي هنا قال اكبر افنا درو اونيم يعني لون ظلمنا نكرن وكي بري وكي رجيم بركاتي كرن والدورزين ون يزيدين وبحث يزيديا دكن بر دما بري زيدان جي قالك بدر كيزلم ديتن العفرني ديتن الجهادي ديتن يعني و بنصرنا في اسلام بصرنا في نزكوني ايش خاندين الشاش جي دين او نزكوني وسا شاش ننكرن شبونا بتشي قالك شبونا قانونك مدني قانون دستوري مدني جرجن دولتك ايه مدني جرجن كنت ده قانونها بتدا دستورها بن تدا مؤسساتها بن صازيها بن وتدا ما في حركه زي ولا بفارستن لغوري دستوري اشتي قصه جرجن اما تكشونا بين هاد المشاندن وهل بتن خاصه كمش حركه سيجي كو بيتا كوشينه بشكري بك از گلکی